رادیوی دنگی توی هاواتیا. جناب دلوچه انا رادیوی دنگ گلدم باش ایرو 23 تیر ماه 2024 سیشم لبروکسل ساعت 15 لحامد 16 گدار نیجمی نوچه این داوی پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. پارێزەران ji bo çûyîna îmraliyê cardin serlêdan kirin. Parêzerên Rêber Abdullah Öcalan ji bo dîtina wekîlê xwe serî li dozgeriya Komarê ya Bursa û Müdîriyeta Cezaya înfazê ya îmraliyê dan. Serlêdan ji aliyê parêzerên Bîroya Hukukê ya Sed Salê Suzan Akîpa, İbrahim Bilmez, Cengiz Yüreklî û Emran Emekçî ve hatin kirin. Parêzeran ji bo dîtina wekîlên xwe yên dinên li îmraliyê Ömer Hayrî Konar, Hamîlî Yıldırım û Weysî Aktaş jî serlêdan kirin. 4 salin bi to awayî agahî ji Rêber Abdullah Öcalan nayê wergirtin. Herî dawî serdozgeriyê Komarê ya Bursayê sêyemîn gulana 2024 de derbarê Rêber Abdullah Öcalan û girtiyên di girtîgeha îmraliyê de tên girtin de biryara qedexekirina hevdîtina bi parêzeran a 6 mehan da. Li gel biryara dawî derbarê Rêber Apo de 8 salên dawî de herî kêm 13 caran ji bo 6 mehan biryara qedexekirina hevdîtina bi parêzeran re hat dayîn. Encamnameya Dem Partiyê peyvira sereke xeta tekoşîna hevpare. Meclisa Rêveberiya Navendiya Dem Partî di 21 tîrmehê de civîna xwe pêkanî û encamnameyek parve kir. Di encamnameyê de tê gotin ku îtîfaqa AKP MHP di hilbijartinên rêveberiyên herêmî de şikestinek mezin xwar ji bo têkçûna xwe bidin rawestandin ketin nava hewildanên nû. Bi polîtikayên şerê qirê jî rê li ber rantê, xizanî, birşîtî û hejariyê vedikin. Li derveyî jî polîtikayên korsanwarî dimeşînin. Hem bi rêya rê flortê dikin hem jî ji bo Amerîka jî dibêjin hevalbendê me yê stratejîk. Yekane armanca dîplomasî û bazariya wan ji bo înkar û tunekirina Kurdan e. Di encamnameyê de behsa tecîta mutlaq ya li ser Birêz Abdullah Öcalan tê kirin û dibêje Bloka Cumhur herî zêde ji fikrên Birêz Öcalan de tirse, ji serketina Kurdan û pêkanîna demokrasiyê de tirse. Ji bo vê jî hem girtiyên ku 30 salin di girtîgehan de nehatine girtin bernadin hem bi hezaran girtiyên nexweş di tîpa bîrê de bi mirinê re rûbirû dihêlin. Desthilatariya AKP û MHP tecrîta kiriye siyaseta xwe ya bingehîna qirêj. Di heman demê de vîna gel jî xesp dikin û bi siyaseta qeyyûm hem aboriya Tirkiye têk dibirin hem rant avakirin û bûne sedema krîza aborî siyasî û civakî. Lewma berxwedana hevpariya gelên Kurdistan û Tirkiye şertê nabe ye. Dem Partî dezanin ku wê bi vê armancê hevdîtinên nan û edaletê veguherînin bernameya tekoşûn û çalakiyên xwe zêde bikin. Ji bo vê jî ew ê ji bo avakirina xedeke bihêz ya li dijî bloka desthilatariyê îtîfaqa berfirehya eniya ked û demokrasiyê kar bikin û xeta tekoşîna hevpara gelên Tirkiye û Kurdistanê mezin bikin. Di encamnameyê de tê gotin ku wan xebatên dibistanan partiyê jî dane dest pê kirin. Sed sala sed û yekemîna Lozanê devê Kurd bibin yek. Ji rêvebira birê navenda lêkolînên stratejîk ya Rojava Şiyar Munzur li ser salvegera sed û yekemîn a peymana Lozanê ji Ajansa Mezopotamya re axivî. Munzur got beriya peymana Lozanê bingehê perçekirina erdnîgariya Kurdistanê hat danîn. Piştre devlet hat avakirin û Kurd li axa xwe biyanîman. Munzur şiyar destnîşan kir ku peymana Lozanê ji destpêka înkara Kurdan e. Komara Tirkiye jî li ser înkar û îmhakirina Kurdan hat avakirin.
Komar لسر فرستا یک فرستی هاتاوا کرن. سیاستا یک دولت، یک زمان، یک آلانه. اف جی بو بنگها کومکوژین لدجی کردان. ایروژی ام دبینن که لمرش روبوسکی، گاره، پرسوس، افرین، سریکانیه، گرسپی و گلک دوران کومکوژی تینه کرن. تواجی لگوری پلانا شارک اصلاحات پلانه کرن و ایروژی دوام دکن. رهبر عبدالله جانانجی گوته بو حتی که لوزان نه تمام کرن آشتی لروجلات ناوین پیک نایه. جبو ویجی دوی کرد بین با هفو انجام لوزان جهولی راکن. گله کرد 100 سالن به ستاتو هاتیه هشتن. ایرو لروجاوا و باشری کردستان گاو هاتن آویتن. لی دولت ترک هول ده وان دستکتین کردان تک ببه. دوی کرد اولی دناو خوده پشره به نتو دولتین که دخوازن وان دموکراتیک بکن ره پیمان انجواکی بکن. شیار اشارت به هولدان سرکومار AKP'yi Tayyip Erdoğan که دخوازه به اسرت به جمعه و گوت اردوغان جه اسرت را گوت که جر لینها جبو که کرد نبن خود ستاتو به ریا عراقی هفدیتن اندکه دما مجار دبه کرد و برجوندین وان همو دبن یک لیناب نشانا چرسریا پرسکری کان نشامه نجی بغدایه امرالیه دوی ترکیه باش زانه بکو بیو کردان او نکاره روژداتا ناوین رولک پیشنگ بلیزه پارلمانتویا بغدای جبر داگرکاریا ترک لهف دجوه لگوری نوچه روز نوسه اندام کمیته و گوستنه یا پارلمانتا عراق فتین قراوغلی جروجنامه صباح آکل عراق وشان دکر عاقف وانی زمان کو بریانها وان بالافرگه سلیمانی زیارت کرن و دربار آنبار گویا لسر بالافرگه هده به سرک وزیر عراقی ره هفدیتن کرنه فتین قره خولی نرازی بون نشانی آنبارگوی ترکیه یا لسر بالافرگه سلیمانی دا که بن پیکرنا سروریا عراقیه و آنی زمان که سروک وزیر عراق محمد شیع السودانی جبو چارسریا دیپلوماتیکا پرسکریک بانکر لگوری همان نوچه اندام کمیته اولهی و پاراستن یا پارلمانتوی عراق محمد شمری جیانی زمان که و مجلس باوی که جدی لسر داگرکریا دولت ترک لسر دورین جدایین پارزگاه دو کین خشفکه لگوری نوچه روزنامه صباح شماری گوت پارلمانت عراق و دوی مجارده هلوستک زلال نشان بده گودار نیشا شینین باجار دربسیه کانتونا جزیره ایرشین داگرکریین دولت ترک و هفکاریا پدک شرمزار کرن و لدیجی داگرکری و خیانت بانگا سرلدان لگل کردستان کرن دنیزی که دربسیه نه دنیا جی بیدنگه و امشان مزار دکن gerek وقت مثلا حكومتها مركزي كردستاني عراقي حكومتها كردي وآدني مقابل حكومتها عراقي أو جي مركزي gerek أو جي دنجي خدرخن تشكي غلطة وآدني هري مهم مالباتا برزاني سعودي برزاني حكومتها ويدري gerek خاصا أو بجدي سرفان موقفات شكل أم كرد براي هفن شاب أم كردن نه ام بدن پیشیاوی و در باز من الهوال گری لافن وقت به دیسانه پیلانه کش پیلانه دولت ترکیه و هفکاری گوپر هفکاریه دک وقت به دستک دیه که اف ایریش وقت به جبوی گو ام بجن بستر كذا براسيجي يعني وك شركي وقت بيجي وكي لاوركي دبخين ايدي اريشي فان هرماتك وتايبتجي هيزي خو قوات خو ايدي وقت بي درباسي هرما باشور لوانه بگرسهی سردان آشینا گریلای یج هستان دیلان اوکلو هات کرن. جبو گریلای یج هستان دیلان اوکلو آرین توللدان لطاقه حاجی بکیر آگریدای نافچه ریا آرموشه یاوانه شین هات دانین. گل بگرسهی سردان آشینه کرن. هاترا گاندن مبیا در توهای در DBP هفسروک آوانه یا دم پارتی گلشن کرد مجلس جوانان آدم پارتی تفگر جنین آزاد تجا مجلس دایی ناشتی و گل کسندن سردان شینه کرن هر اوها ده سردان شینه ده زده بونا دایی کن بالکشاند ده شینه ده بیناو بر درشمین شهید نامرن و بجی سروک آپو هاتن برس کرن گرتیا بناو نولوفر شاین هات سرگون کرن
Nilüfer Şahin 20 salın zindanê de ye. Li zindana Sincan'a Enqerê her hefte roja înê biriya telefonê bi malbata xwe re daxife. Ji ber ku malbata Nilüfer ne amede bû, daxwaza guhertina saetê kir. Lê rêveberiya zindanê bêyî ku wê guhdarî bike, bersiva naxwaze mafê xwe bikarbîne, mafê wê yê telefonê hasten kir. Piştî binbêkirina mafê telefonê, rêveberiya zindanê bêyî ku agahî bide malbat û parêzera wê Nilüfer Şahin, bêyî ku agahî bide malbata wê Nilüfer Şahin sürgûnê zindana Kandıra ya Kocaeli'ye kirin. Li Kurdistanê qirkirina jinan di heman demê de polîtîkaya şerê taybet e. Endama platforma jinan a Mêrdînê Gülîzar İpek diyar kir ku li Kurdistanê bikaranîna tiryakê bi destê dewletê weke konsepta şerê taybet tê pêşxistin û got li Kurdistanê çanda berxwedanê heye, ji bo vê jî dewleta bizanebûn konsepta şerê taybet dike pratîkê. Di destpêkê de bi şêweyên tundî çavtirsandinê êrişkirin. Piştî ku encam negirt, rêbazên bikaranîna tiryak, fuhuş û sîxurtiyê kirin pratîkê. Li Mêrdînê tecawuz û tacîzên bi destê hêzên dewletê pêktên û xwebigotinên min tiryak bikaranîbû nayê bîra min diparêzin. Bi vî rengî dixwazin kuştina jinan ji rêzê nîşan bidin. Lê ev teva konsepta şerê taybetin. Gülîzar İpek got, em her tim dibêjin 100 sala 21 100 sala jinan e. Tekoşîna azadiya jinê li hemû cîhanê bilind bûye û jin bi hev re di nava têkiliyê de ne. Lê jinên cîhanê li dijî kiryarên faşîzan yên desthilatariya AKP û MHP bêdengin. Ji bo vê jî bar dikeve ser milê jinên Kurd. Gülîzar İpek balkişan ser doza ji bo danişîna kuştina Gülîzar ku wê sêyemîn dadgeha cezayê giran a Mêrdînê bêdîtin, bang li herkesî kir. Gülîzar İpek destîşan kir ku yek jinên bi awayekî hovane li Mêrdînê hatin kuştin, Nebahat Ecevît e û got di 23 tîr meha 2024 de wê li sêyemîn dadgeha cezayê giran a Mêrdînê danişîn bêdîtin. Ez bang li herkesî dikim ku tevlî vê danişînê bibin. Dayika hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan İpek Bakırhan wefat kir. Dayika hevserokê giştiyê Partiya Wekefî û Demokrasiya ya Gelan Dem Partî Tuncer Bakırhan İpek Bakırhan îro danê sibehê de wefat kir. Cenazeyê İpek Bakırhan sibê saat 12 piştî nimêja cenazeyê ya li mizgefta Paşaçayîrê ya li navenda Qersê wê ya li navenda Qersê de were defin kirin. Piştî definkirinê hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan sersaxiyan qebûl bike. İddianameya HDP'yan piştî salekê hat qebûl kirin. İddianameya derbarê hevserokên HDP yên İzmîrê yên berê hatibû amadekirin, ji aliyê duyemîn dadgehan ve hat redkirin. Ji aliyê du dadgehan ve hatibû redkirin. Herî dawî jî dadgeha İzmîrê hejmara 13 rehate şandin û dadgehê îddianame qebûl kir. Danişîna evil ya doza HDP'yan wê de çarê cotmehê de were pêkanîn. Hevserokên HDP İzmîrê Baran Çelik û Çınar Altan di 6 cotmeha 2023 de hatibûn mincav kirin û pişt re hatibûn girtin. Li Efrînê kesekî din hat revandin. Li herêmên dagirkirî yên Sûriyê rojane sucên hovane li dijî şêniyan tên kirin. Her wiha çete li ser mal û milkên şêniyan û koçberan bi hev dikevin. Herî dawî çavkaniyên xwecî ragihandin ku çeteyên lîwa 112 ên dewleta Tirka dagirker şêniyê bi navê Menna Miho Mamo Nasanê 40 salî ji gundê Dimilyayê bajarê Mabatayê Efrînê dema vedigeriyan gundê xwe hatin revandin. Çavkaniyan da zanin ku çeteyan ji bo ku Nasan serbest berdin, fîdyê ji malbata wî xwestiye. Her wiha çeteyan polîsên leşker Polis û leşker doh jî şêniyên bi navê Sehbî Ebdo Şêxoyê 6 salî li pêşiya mala wî ya li taxa Mahmûdiyê ya Efrînê hatiye revandin. Ji bo ku wî serbest berdin, biriya telefonê bi malbata wî re axifîne û geflê xwarine ku heke fîdyeyê nedin dê wî